tuna chuan kan kal zelanga ma kan soi to ang khan Sinlung Hills Council kan party ina kan thlantlin te mi pali voina hian kan zinga an oma ma khan in lawmna mo han kut han ben dar kha engma kan lo ti lok kha athul berponi lawa tuna chuan in mel hriat tir na le lompuina hun ron mang turin engineer vanlal nayaral te secretary general ZPM General Headquarters ilo som nga lang pu chairman le venia chungin khomna lo tel zong te ama sain che pai kan buk choni khan china kan chairman ina an puan ta kan khan venia thillom lam ti tur kan neya lompuina hun kan mang don ania an vai non kim thei hi lomam hle maya kan kim lo me anga ti kha kan hlau thong man dewa a hun te chop chil sia in thil na hun kha hun thol tak kha an nei bik in karing lawa maro chu venia helai mun anon thleng kim that thei maya an chunga lom thu an soyani ti hian an ming he lama tang hian kan lamanga ti chuan an dina piang khan khonga in mi puiten kut beng in kan lo lom zel langa ti chuan chumi pa chuan kan president hi alo ding chok bokanga ta hian citation kan siama chuta thu in ziak te chu kan chiar ma sapotanga lompuina he symbol kan man ta ka kha kan chuan tir kala lompuina ming ain ziaka ninga thasom pakhat sang ni som ni pali ani zo tak Sinlung Hills Council General Election 2024 Mizoram People's Movement Party mingin third songpuilon constituency thlantlin ini hi kan lompui cha lompuina kan hlana che ramtana theitop so zel turin du sakna kan hlana che ti in an hoya Mizoram People's Movement General Headquarters kan president le secretary general ten signature an pe ani kan president khong ai loading chok sa sila thange heta hian dokan ma hian ni thei nge sila pu vanal siam sanga ani he khoi buang heta ron ding chok zel ro le thlak ol sam deu na na ani ya pa ming he tlang chan liana nu ming lerin nungi unau paliano pang berania sangni som panga khan silonga St Anthony's College BA Political Science azut sangni som pasaria MA Political Science ne huwa azule ani hi phoi buang bia tanga thlantlin ani tikhan lola ding chun som zel teu nakina thil dang ti turalom tlat pulal hunchunga apa ming hi duailova ania anupui lalpar moi ania education qualification class 9 ania address zion veng new vervek ani hi ko ran upa ani pulal hunchunga new vervek bela tanga thlantlin ani pulal rongbola ani hi sai pumbila tanga thlantlin ania HPC dia Information and Publicity Secretary te poloni toa tin sai pum high school din tu zinga mi ani tuna hian EFCI ko thana hian building secretary ni me kan mo lo ni to ania no pang Sunday school secretary te poloni to tinani government Chaltlang high school class 10 pass silonga PUC azira harsanna wangin BA ro khachu chunjom theitaloni pulal rongbola sai pum atanga thlantlin ta han ding la to bera hian pulal ven himamar ani hi suangpuilon bial atanga thlantlin non le ania tuna hian hun thar veng an chenga anu pui hi da lal himpui maranya ron toyom chem
unaw som panhi ania fapa panhi le fanu panhi nei towa zirna lama graduate ania ezon na lama hian hei hotel millennium nei tu so ni zar kodami so tin lo ru kluang cable tv song puilon hi amata ani boka song puilon khochuak tuna aizola hun tharveng an cheng meka zilai pola hian ani hi an man na rei towa tin politics a po sulnu anga viu towa secretary social and culture mar student association joint headquarters aizol khan aloni towa sangkha zakwa somkwa panhe changa ko rukheng tin mzp general headquarters secretary 1993 changa 96 tepo alo chel to bogani kumsang ni sompakwa Sinlung Hills Council general election masabera HPC le MNF tho hona bial tuna songpuilon constituency hian independent candidate thlantlin ani towa Sinlung Hills Council sarkar thara deputy chairman executive member ani nuin January ni som pasari sangni somni pali tangin CM ani pulalven himamar tikhang kan president chunga kan lawmna tha mumal deuh khan laksak tro alai khan kan president ding sela hemi join ti turdang aloma kan zonu general headquarters ten lompuina pangpar pek antumani chu apetu tur hi anon ruat sa tura kan ngaya tikhan tok metro kan president chu thun mona thlan lak zo to chuan zonu lamatang zonu general headquarters lamatang khan pangpar petu tur te kha ai to din ron phei me teu nang mani pek tur theu kha in tha theng mo ngaro arwalin penon ale pangpar landa huni lo mang kan zonu general headquarters ta chunga lom thu kan soi ni zo to chuan ti khan mani thun namuna kan kal the khati zong khai lai tanga lompuina hun kan man the chu ni e kalome Putin beng len